ya ma kwa ba e ba kan wa dwendwumedie so bedwam dwumedie ya adwen se ebesi mountain so ne ye ba ne ye ne mo abedi nkomo ye nkomodie ndan ne se ye adwen aban yi ho ene o man panyini ono an kasa mo se ya moma ye moa no aban yi nkwanenim yenye citizens nti ye citizens ya boa no ma ya kwanenim Newman College of Nursing Adom man ye de kan wa dwendwumedie de brewo ye pia mo takwa market ye se ye fa market secret na nim se market secret takra na won ti enura my brand here be friend me what they say podwon was market secret unim ho me say oh market secret dem no say bi wa enti edu takwa market secret chale brutal ma no too much cry dwede for ma wo mbre o sole ahomache eja o ma ba be hwe kakra o medi enti na adwuma no so ya nya bia ye nidi ene ye ntrase ma mema ne nkwa ma ebre no dooso enti ase ebo awo mo Newman College of Nursing say hwe upe school be de nkwala ya kwa Babadia two and more pam for Muko school or what? Kumasi Atchimano or more school, eh? O shall vet through a TV so cry. I am a quando semico school, and I'm catching a war. Now, what to mean your exchange program? Abrate for more US of A. Canada, Yabasa McCrap and Minyanko, Baso Vesanea. That's where sign Nessie, although Baba Quacoya BNT. Our a Newman College of Nursing T. Ubet me nya Canada visa obana kwa exchange program so wo no atumi ade abaga na adwuma nurse de ene ebafu wie ya adwuma ho ba wade afa ho kwase minti nei ye pie mo ha ya ne eye takwa adwadifo yi ene eba abedi nkobo ye wo takwa market o eye market sekre ma me bra ye fra sen Pacho e fra atama yo atama me boko de oboko wo ton den me ton elewenyo eni makoni ntos elewenyo na elewenyo ni makoni ntos de se nya plan eni hina ka hanwama no ho cheso wa nya ni bebre ya wa hwa ye to de enyame adom na se de market nya kura ye badwoma ya tete ho no sa anti ye sra mo munya bibi man utie news ka wa dwendwumade hu se fa amammuo ni ade a den na koso utie wo news a didi ye se o pese o ka ho afa de metie wo news no se sesi ano takwa hanum galamse ni na buaye sesi galamse ni ba sa no omo nta de ya ba tan so aye de ma akosku nti ama ye dwede na ya ba santi ye sra bai omo ana galamse no ensan so mla na emo aye kakra galamse word ne de enya papa enti small scale mining no one hwe no one structure ne yi na ntumi nkoye na word galamse ne de se okra uni hu nkrata se se okope form agudie eno na se hokra de no start akora enti ohawa wo ho eno no echi ye fe ye nya asam ketua wo otum se takwa ye honam no hoam ma me gbakọ de nyame adumo ye fra osen ko to me de abena abena jade nto no pega mu kakra ma me da se wechi o ye fe ai me da se ahenyi 7 cities ene yusu ya ahen e ba so 5 cities what was it oh nkakra nkra na sisi ade ton na la wa sei nti nkakra nkra na abenkwa ni za ayez ne hu bibia de boy nti wa ma no ton aye nkakra nkra Inde president of the free SHS September baba. President say inde nurse for quota no aye ndabo president zaba de ayaza obehwe na galamse no say nsun obehwe no wa mo wejai na mom small scale no so amba na obogulo obe ni yi wa dwen chenden oh mo wa kan ya taase sisi ya taase de small scale oba mo hon e ka tem oda edwuma on de ya taase nti ya da bana ase ya da na se pa ma me ya frozen Anti ekwa achire. Yo anti ekwa achire bokoze. Boko. Yo botaze ehu. Mpocho. Botaze echenchi. Enam yala. Ne iya ya baze. Safo na posina na hazi. Posina no why around them no so say. Onyo. Hey, is the kayan kwan. Oya ahum kadodo. Is ya ben kwan ehu. Nyo. Yes nkomo che wadwena Ghana ne ye we ye boa mo Ghana akoye. Abaze no watakwa ha ho wadwena epedezi ho nkomo. Oh, ya galam say yala. So ye we ni some there. Oye nyame pe bibia abototo na akwema bibia la ye me da na se papa me de me hu mre wa mo ton ade kura na bibi ya ye me me hu mre wa mo ton ade a wa hu abrewa bi wo ho tifie wa kasa tentene sa ma me se wo be ya adwuma ma me na bakọ de abrewa ye ya France first na baba fo woni me de wadi meja menya 73 hey ni ma me first ko school na bright pa bebre wo ho e ka so oh Kwame Nkrumah tama Kwame Nkrumah ye do obeye yi eno na afa ni so na adetwa no boko ehu mama fo anko those days na nde kan na Ghana tida nde Ghana tida mama Ghana ye fine say Ghana say why say kura because I was first say na living it na we say sia in this case
vast difference. Just say and yet, vast difference. You don't mean your brother ever come. I charge a penny. the age more this service as an auditor. Hey, and then Kunta, you bala. I ask some Kakaba. Now, retirement is scientific. Oh, well, and to all the town rough, and I'm a man of Bungun Tower has to see. That's a baby and I quam all the service. No, mamma, no, yet, Juma. Mamma, you're frozen. Yeah, what on your man? And your man, Munyadu. And we have a Aye, plastic in a say at all. Oh, papa, a come on. Oh, say I can't go. What's your paddy? Cacra, just a one share. Now, what's your uncle and the yeah, do the Ghana, who Diana, Equaswa, Peso, Camwadri, free SHS, Galamse, Como, Nurse for quota system, and this in some crowd to Makabi. Oh, Galamse, some of Makabi. Galamse, no, says, Takwa say, no, Galamse, a cosso. They say, yes, is one more. Nanka, de Panisanke, Omo, one show, Nanka, yes, is one more. Omo, show, yes, is one more. Omo surface no omo mo ko no monye sesi ama boys so bi anya adwuma nyu ayesuro anya kura nti o hwa ne samu no onhwe man omo mo ye no esuro ne de omo mo nye na omo mo ye no hwe so ne ye condemn to grebu ye friend say Abigail you abi boko de na me adom you ubedi dwa mpacho an den na pese o kafa ho kan wa dwendwu bedi ne ye mpacho pese me ka say bibi fufo bi wo ha on betimi aya fa galamse no an ka beboa because esi ana ma ejuma otakwa na ebasa most of the young guys na no mo ye sesi ana ma chiche omu na ma ba tan ni omo yire nom ne omo ma omu di are ho nti so mo wo bibi on betimi aya fa wan ka beboa empa ale o mpra bi o mpacho debi ana boys na say ye ntade I do ton akofom kakra me say me deal in safety product na galamse fon say ya omo ba ho beton yo mani ade ti de akosu ni ta ma de ton enkosu ti se first yo kawaje dwumade ne eguso de brown no ewo eye takwa tam so aha takwa tam so takwa eguakasim yo eguakasim fra makesek mpoche nyo mpoche wa from flumination mo watakwa metakwa na aba oso na mom sisi ano ye ngwa ne de nyame na adom we siesie mu kama de amahen na sisi a blayal blehina ye ngalamse fo no galamse dwuma no ebegu amatakwa donhwiri ma ye gya ahom biala onye ye kankan ye na ye hwe mofra ma no yare bre nti esra na na ado de ombo madinala galamse no so ora pam nsudo fo na ono wo kwa amnem nkanka ye nua benyin passe na adwuma no yesra na na ado oma passe na adwuma no ono oye onda omo mbrado yesra na say onda hu say oya abazu ha oya okọ anda na abazu na oya de bota kwafo ono ama adwuma no maframa na wo adwuma ni mu woli di dwuma no woli to gold no oma egwa no so scan ba passe na nkasa as passe aba mboa mpuntudwuma no aye watakwa ha passe no no mpuntudwuma mememu do waye ne de we gbegbe amuna no ma mehin mba na sabe wenye adwuma anya no wonso wotum kọ amuna no mu wakọ hwe sika ba ma yenso ye to na ade no yenso ye ho to hen ma ye maframa no so wenye bi me da se papa passe bi adwuma na so no employment no passe unye sika na udi aye se obu atakwa man kawaji dwumade ya na eguso ya ye de brewo ya beto oya oba ahema ya owo dwane mu ene ye ma me ba ko so okwa university oba ahema ma me mo abaso wate ma me ma so kakra wate edwa we ye bruta ya haya fesu so ampala nanso Adom ni yedwa mu ade to ne nkoso yedwa na aye mienu o station obi ayi ni car na wagina station na wato ade anu kwa haya yeti ye betena ha se yeda ye aduane wiane asore kodu kura ade to ye de ne mayane yeti ade omfiti anu ba me ba metu aka se nto ma de 100,000 na say 100,000 nto de me da he me de mpo ne ma hwe me nananum me de me nka me nananum sakole bi wo me nche me de ma hwe ne ye ne ka me ho Adom e ka me ho abua me obi apa aba osan se baby ebegu ye enye maye say yanka ne ye boa enye maye kura wodwai mu ye tete akeke
nti ama obi pie ha sa ne yepese yenya no ne ye ne kasa osanse bia omudi ebegu edwa na nya omo fort edwa na plan ombo plan o man plan ne yie abehye akire nti ama ye ho kire ye baba ehun chi adwa mi se me kaze ehun chi ya na meboa ufuro bia nso so me ndase adi onim no obeka mo wate e de bra be di dase bra Queen Mother ka se we be di dance me pa cho sister na ya e wo me se sister ye we session ye tu yan ba ha anu kro nyame asa ye betina ha me ba ji nyina sai se hwe na ana po efie sika hye wo ba ha wa bada se no anu se ye si ha wo di ya kura wo ye owia ya ni sika and one touchy wo kura mkan ya se so ma ya bibia na he no mo ya bibi ma ye dwan enwu ne to ya de na ya sa de ya bre kwa yie me das papa university graduate wo so go school me dia beto wo so go school ma kwa vase ewie why famie na to abroad ma spa me nya kuru wale sika me different station ba ha nyina hye unya kunu wale dabi fine guy say o me ni kunu sika me de ba nyina hye we have free advert madam for penny wa ho wonyiri ye o wonyiri sa abodi takwa fine guy say mo mpɛ na mo yɛ dai university graduate ba fo so yɛ kama Mamen kasa. Yawa ho. Yawa edwam ha. Edwam na yawa na yeri yawa station na ya ba yetu ya ba ha no. Anu kura nyame ni. Baabi ayagu de ayagu prison yard. Ya to ya hwe. Hwabata te same. Bedwa we so afew. Edwa na afa ni yanta de ewu. Hwe baabi ayawa. Wo hwe baabi ayane yawa he ya. Awa de abakasa jam yesiafu no wo ho awase din anu kura nyame ni yesika de be ye nyina hye twabo de na memenda ya wa kira weekend abaya bekwan chisa na weekend chisa biko firi nam na juda nipa kwa bobom attack momo bro de ekum nipa bra ya france ya frame abata ya ayaz mpacho dokuna anti dokuna ho ne pachan no pay ma me hwe eye dokuno ice kenke me pacho ya frame no o hefa mpacho mi tie fanta obi pese otobi na wo de ye ana bibia wo benya wo he mpacho mi we fanta o number ya bete mpacho 0548 99 41 73 adversary me pacho mi po galamsi asem na me wo so enyo no po anka mi kenke mi fa station ya galamsi ase na me de wo sisi aye sika ka galamsi ase nye sika ketua na oni mo fie kwakwaje pacho mu nya ya wo fo mu nyina wa dodo mo ko obi akọ no krom ye sika o mo 7 million nyina aka galamsi fo dokunu nko a me pacho ne drink ni ade nyina sika wo sika nti me sra na ado nya na ye to aba na ma no ye sra no ohun takofo mobo eduma wo ha no sanya saade a ya mentumi nko school na no so abeye penimpa ni bi nti yesa no ohun ya mobo na on magalamse no on fa to akwemu man kofo na yentumi nya bi yesra no wo mo se ye ntem president ye ntem eduma ne de wo ba ye ba ye ntem eno anu no ya che ma wo ha me ba ho ye France eja ye from Augustine ye nko na galamse na samna na mesomeka ese galamse ni 6 months ache sisi ano se adwuma bia ni oman we mo hwe oman we akasa etim youth mpo bi makwa university obi mpo nko obi na university creative fee quality fee na galamse na oma be no se 6 months tisi anipa no ntefia sisi adwanku boys na omo nyina na omo ye galamse omo ye ala kwakra junkie boys omo no koke dio siwi ni koke no so ye galamse esi ano onye ontimi kwa galamse biem ontimi nya junkie ye omo de wiaye ujaw sisi ado beko wo sedem kwa ni abu dem I want to 6 months ache ba se so timye before o se o mo no na woni be bia drunk for no mo o drunk for mu gu akire ho ciao no madam chaplain apostle for wa ya se mo nim be bia drunk for ne se mo chichi wo mu nyina okay boys no pastor woni chapa me phone da tablet no matam anwa de se o mu nya adwuma anye ntu jaw se o ma wiawo nti aba na 6 months no wa che da se ne mo mo ya drunk de o ya drunk ya galamse wunya bisa ya frost e ma bacha me de comfort asiedu kosua no wachi me de kosua ne pan no me so me de kakra me kan se ye ma ye to na de ye ne me yesu anopa 6 na 6 ba de se mo kwa 12 ye so ne ma wonto
enam galamsey na wegu nti eno ana takwa ma nwe an o na chefo ya he chefo ne bo ya he na ne bo ya de ma na no po ne ye ne woto ye nim tam ye de ton nti anopa ko pensese de na asan se tin so de ye hot nti ti ye hot o anopa na we de wa asan na no bi ma ka me anopa me no mo fie nti me no ma no wa asan nti enu ase e be oncha kakra kan so wo mo ayen abatan ye ma be be school fees me back to KU2 new school new book nkwa 2 million school fees ni mayo me se na ado so be ye onye o me ye nto ye ma eya sa kokromoti ye betun na te sagana de and ye na nya kura ye mamonye na ye se kure ye beja ho amamo na mo amasa ya mutiri mo ana jimu nsam se pe na ye nyina aka esa wo wanu munti ye nya ma nyina nsa ya ye wa ha wakasa wo nkasa bi ite woni de takwa ha ye kro we bue papa na mmom no ye besre de wokwa onfo ntugwa ofa ni wura no onye iwura wonyi man na ye brepa iwura ye da si o se fi wa ha ma me ye from Grace Boatin mpacho ye ton ade ogamsi ase nyamye no mrekore ni yakaja abambosia mem je makaja maje snap masaje asa 2 years biam 3 million last week almost omoba hwem na enyim mete hweye me nanim kaw na me ball form system nyeska min kwadman fa ntua ka no last week am bache me akọ se min tua bi ntom bache me akọ ntia sramo nye bebia won ye ndansuo ho so stop a wo de onhwe utu galamsey min tu bat me to aduam ye ndomi oat Tom Brown any drinks any pure water any pan no ne ado na first be fufura ne ton mi nya baby wa mi fita kwa na mi fita kwa kojokro na fakota kwa kojokro nya mo abotal wanso nya mma wa abotal wa mi nya kwa no mo kwa anka me mba ha na msa ha na mi fi but me ba na edi bua me anam tima kwaja ba mbosia nti on hwen mba no especially mba no mema mpodi ese bet fata mama so ha mo amakro no aba sisi adodo wo do do skwa to mba fa nti aslamo mema wankwa amakoma ye ni ye mfa ama no na ma so fa ya kaja ba mbosia me ma ja ba mbosia mienu ni nya metua nti o soponsa na agency nti asra da se ya bosia no susoje ya susoje sesi mpani wo ho wona utwa to okura ya frase ofam sojaman isara akofado anya ya to man sisi amalion so na ayin na galamse no you wom different nti nsume de na ne asase de no odon ya one ano all the aya wa de ginesuo gose gana japade no ana na nsum na ne asase no kokora de utogwa no kwa na una waye gato na de na ankansu no ammadna na chena chia ammadna na ambaka hono waye woduma na ebre ya bre ha no anya agul da se we me so ya from 7 nkroma with the roto fee no and me san kasa fa ho say roto no untua tua de yentua esa ne tua na betwika oh ye betwika no pa nso yentua o balance ye balance se bibia batuntua yentua na me kai pass license fee ye to mo sa na ba mutua insurance so ye pagya mu ye kasasa ensu mutua roto no nti u betua insurance no e mra u betua yentua roto no na etene say roto no etene say obi yen taxi for no yen ye taxi nta ansɛ nsi kwan ho esesi kwan ho kra acha tati enye wo dia esɛ nti o asɛm nam sɛ yɛnti ase ye ma me nka ade ne nti ase pa ne sɛ ebia na me say me maka sɛ national health me ntua ne direct me register national health because me company me health system but baby a meto bia NHIS so me didi wo restaurant kwa yetime ba me nkwa abai hospital da yetime o because of me nua bi ote akurase a wono no wonya scam for private hospital a me sika to me do ho enti ne yede ba ye wo nua bi ote akurase a woni ka a wote trotro mu a obi be park ne ka wan kotu a obetimi apim mu anya accident wasam ne ye kan enya wo taxi driver a obetimi aye wo de ana private